Geldin mi? Haklı duruyorsun tepselep. Şkolda bol çubuk. Niye tuzunda da bana? Apo, ben sana süreli geçirdim mi? İyi yaptın ama turunda kes atasın. Sen de bir demeden koymuyorsun bu kızına. Borç var böyle. Alihan sen geometriyani çıkardın böyle. Aa çıkargam. Toqson bu sezim bil tatqam. Sezim, qanday? Ana sezim. Sezim sana ne oldu? Ne oldu? Bilmem. Akıl kundur şunu qaldı ya. Tamam. Balki mektep psixologuna olib borarız. Basket. Adaydan baqtarına sizge bir suraysak bolop. Bizim класста сезим дегенimiz бар. Ошол сезим дегенimiz акыл күндөрү мага айтпас, же бир нерсени айта албай көй болду. Ошону эмне кылсак болот? Андай проблема комплексия mi? Жок. Тогда çağırın anda ertemiz. Анда бара бер, макул. Проблема болсо келип тур, макулбу? Oturmuşlar. Selamat. Ne oldu? Силердин кызган эмне сөйлөшөйүн болот. Daha ne oldu? Эч нерсе кылган жок.